Od uvijek gledajući neke najbolje predstave svijeta, a i najbolje filmove svijeta, stvari me zanimalo te brisanje granica da nije kazalište samo kazalište, nije film samo film i mislim da su neki prirodni partneri. Išli smo kroz puno improvizacija. Dakle, neobično je bilo u tome što smo tek samo jedan put pročitali, samo jedan put smo sedjeli za stolom i sljedeći put već smo išli u prostor. I u prostoru smo ustrajali do same premijere. Mislim, moja obsesija je čišćenje nacizma. Nacizam je moja obsesija u filmovima i novi film ide o tome i iduća predstava ide o tome. Uglavnom, hoću neko da se to zlo očisti ovoga, a ta vrsta suptilne stvari koja se događala baš u toj familiji tih godina, gdje su ljudi koji su bili najbogatiji na svijetu, bili su najmoćniji, u stvari je pomelo ludilo. Ludilo koje je nacizam, ludilo koje ovoga nije sjajno ni Zagrebu, ni Mariboru, ni Minhenu, ni Berlinu, to je ta osobina koja govorim, tako da nije slučajno što sam tu predstavu radio u Mariboru. Ja mislim da je vreme danas jako, kako se kaže, zgodovina se ponavlja na slovenskom, istorija se ponavlja, povijest se ponavlja, da, i mislim da smo po celom svijetu, pa čak i u Sloveniji recimo, manifestiraju se iste stvari, ne u takvim ekstremima naravno, hvala Bogu, ali opet priča smo o tome da nije se mnogo promenilo. Možda metode su se promenile, ali neko mišljenje ljudi ne baš toliko. Cijela ta kriza koja se prenijela na moju generaciju, pa evo do danas nekako se nismo izvukli iz svih tih priča koje se ponavljaju od 90-ih ili 2000-ih, tako da mislim da se to samo nekako te posude se pune i preljevaju jednu drugu, tako da mi i dan danas nosimo probleme tih nekakvih ljudi iz 90-ih s kojima kao nešto mislimo da nemamo nikakvu poveznicu, a imamo neki povijesni, kakvo god nasljeđe njihovo koje još i mi odrađujemo. Alo? Ej, Rac, ja sam čovječe. Da, Igor, da. Gledajući to što taj čovjek je danas to je neki čovjek koji je on mogao biti, koji je u svakom slučaju bi imao neke probleme, ali bi imao neke druge probleme. Međutim, pitanje odlaska je isto, kako da kažem, i pitanje i obitelji, i pitanje nekog osjećaja pripadnosti kojeg mislim da Ratko ima. To je strast, dugotrajno uživanje pretvoreno u naviku. To je ropstvo grijehu. Tu je već potrebna... Dobro. Ja moram sad. Kućiš, Ivane, pa nisi kao. Ali rekao sam mami da neću dugo. Mislim da, bez obzira na sve lijekove i sve neke nedaće u životu, je uspio zadržati neku nit ljudskosti i mislim da je to mimo stanja koje opisujemo u državi je ujedno i predstava baš o međuljudskim odnosima i o nekom dobru kojem se možemo nadati i koje će pobijediti i mislim da je zapravo lik Ivana zapravo nada u to bolje sutra. Sjedni tu, hvataj bilješke. Ivane ti nastavi.
Onda je doručak. Tako je, da, šta je bilo za doručak? Dječja radost. Da. Šta? Pekmez i margarin i šnita kruha. Govorili su da je prije bila kajgana i salama. Onda dođe terapija. Lijekove moramo progutati pred sestrom i pokazati joj jezik. Šta, vidi ga. Kako? A nakon terapije šta onda? Svako na svoju stranu, po paviljonima. Pitanje je stvarno gdje se izgubila toplina i kako onda tu toplinu možemo povratiti ako ju uopće želimo povratiti. Šta me gledaš? Jesu ovo moja vrata? Jesu. Šta je? Ništa. Šta fali? Ništa. Ništa, aj mogo si to i sam. Godinu kasnije u Zagrebu, evo mi se iz večeri u večer uvjeravamo da ta drama još uvijek je vrlo aktualna, zanimljiva. Naravno da govori o vremenu 90-ih na jedan novi, kako bi rekao, objektivni način. Ali mi smo napadnuti. Mi. I što ćeš ako odeš? Šta? Što ćeš ako odeš? A ne znam, gledaj, ako odem, otići ću. Da, samo mislim da ipak neću. Evo idemo ovom majmunu prvo po grickalice, pa si ti grickaj. Mi smo i tom tekstu pristupili na neki način da je ta 91. nešto što je sve prisutno ljudima u glavi ovdje. Pred kraj predstave smo čak napravili jedan vremenski lup gdje ima skokova u vremenu i na taj način smo htjeli pokazati da to što se tad dogodilo 91. ne znači da se neće više nikad dogoditi, da se možda i sad ne događa negdje. Srpski su rezervisti oko 2 sata iz svih vrsta lakog i teškog oružja napali selo Saslebo-Parskibo. Istodobno je počeo i tenkovski napad na južni dio Novograda. Mi smo isto neku tu obiteljsku priču koja se provlači pokušali tu obitelj dočarati na jedan način koji je topao. Da usprkos tome što bombe lupaju, što je mobilizacija tu negdje pred vratima, da su to ljudi koji se i zaljubljuju i žive. Je potraga za srećom, ali u takvim stravičnim vremenima kao što su bile te 90-te i u tim trenucima ljudi su žudjeli možda i više nego danas za nekakvim bljeskovima svjetlosti i veselja. Elvira Stankova! Ženo! Džana! Ostani još malo! Pa danas čak ima ljudi koji tvrde da im je bilo bolje onda nego danas, što je mislim potpuno suludo, ali eto, valjda im to treba. Dobro, zašto nisi ostala kod mama? Pa zato što te volim. Ja sam onaj dan otišla, ali to je bila igra. Ja sam se drugi dan vratila, ali tebe nije bilo. Joj, moj život je nepodnošljiv, samo no. Strašno. Upravo sada iza mene
u iščekivanju proglašenja pobjednika, svjedočimo kako se glumci predstave Adamsovi upjevavaju i zapravo čekaju zadnju publiku Gavelinih večeri, a prije toga će naravno biti i proglašenje pobjednika. Stručni žiri u sastavu Gea Vlahović, inače urednica kulture u HINA-i, Biserka Ipša, doajenka kazališta u kojem se upravo sada nalazimo i moja malenkost. Ovako dodijelile su od 4 moguće nagrade sve 4. Nagradu za najbolju žensku ulogu dobila je Nataša Matjašić-Rošker. Za ulogu u predstavi Sumrak bogova Nataša je svojom izvanrednom, karizmatičnom i uvijek autentičnom igrom pokazala da je uistinu jedna od najpampljivijih nositeljica rola Gavelinih večeri. Jako sam vesela, jako sam iznenađena, jako sam nekako zbunjena jer jako je velika čast, mislim, jako je veliki kompliment. Tako da sva sam van sebe nekako, ali ipak bi rekla da nekak pojedinac u kazalištu, a pogotovo glumac, ne može sam ništa. Nagradu za najbolju režiju dobio je naš Bobo Jelčić, jaka i velika autorska poetika koja uvijek oduševljava ne samo dinamikom, ritmom i tempom, nego i autorskim inovacijama koji su iz predstave u predstavu sve veće. Ću sad napraviti nešto jako radikalno. Počet ću govoriti na ekavici. Pa neka priča ode u tom smeru, zabole me uvo. Nagradu za najbolju predstavu u cjelini dobio je Atelje 212, predstava Petrin venac. To je zapravo jedna vrlo potresna priča o sudbini jedne žene u patrijarhalnim prostorima naše regije, koja zapravo paradigmatski opisuje poziciju žene danas i ovdje. Ljubiša Božar, što napravio vas? Da, najmanje. Da za najbolju mušku ulogu ide Emiru Hadžihafizbegoviću, čovjeku koji je zapravo obilježio povijest ovih prostora kroz razne uloge, a u ovoj predstavi Sjećaš li se Dolly Bear kroz samu svoju izvedbu upravo nosi reminiscenciju na Sarajevo i ono vrijeme po kojem mi u svojim sjećanjima, pa tako i kroz taj kultni film Sjećaš li se Dolly Bell, pamtimo taj prostor i to vrijeme. Došli smo i do kraja 34. Gavelinih večeri. Prepuštamo vas raspjevanim Adamsovima i vidimo se na nekoj od predstava u kazalištu Gavela i na idućim 35. Gavelinim večerima. Muzika je fantastična, likovi su stvarno zanimljivi i to je u stvari na neki način to me je privuklo da uđem u ovaj žanr. Neki elementi koji u nekom današnjem korektnom svetu su nekorektne, u tom nekom adamovskom su i u stvari glavna stvar koja se tamo dešava. Komedije, muzikli, žanrovi koji nisu, recimo, klasično dramski, su nekako nestali sa festivala. Kao da smo sami mi, ljudi iz kazališta, prognali onu drugu masku iz kazališta. To je zanimljiva tema za razmišljanje. Za ljubezele vredno je sploh živjet. Rasta. Za ljubezele vredno je sploh živjet. Ljubit to je najlepši dar. Vsaka stvar si želi imeti svoj par. Za ljubezele vredno je sploh živjet.
žive.